azab kuburan lontun munan siksa nuraka. Dan nói cả tàu mu mình trăng lại bây giờ thì cái mua rồi rồi nó bữa ra. Thấy tàu đồ lông dan nói kalau prai tàu mu. Beta pakai ada hati harta yang kau ulang kebah, ada melepas siksa Allah wa tega takaru harta lam uratare adab tubuh ipar obalon harkat katem pakai sampai hati kapa adab lelam jerat memang lontat telah harta yang lon kebah rugo tanpa faedah ngan hartanya ulun gesiksa. Allah ya Tuhan bantu ulun ya Allah. Urang ji danyo lama pui roh langkapan duduk. Gekli ane ka atu ulun ki bantik za ane menimpa. Letat lam gampung rata dusun urang karu dengan harta putuh hubungan kamu dendam adu-aduan dengan saudara. Hai bapa gesi ngan imam syik neduk laju pakat sidang cukup tak sedih urang syiji kenang siksa. Dengan harta yang takubahnya jid mendukung anak kita kepada jalan kebaikan, maka harta yang takubahnya jid ke angin surga asyik bagi kita. Sayang urang syik lam kuburan cukup sayang adib sabe yo ubit gata gepelara geyujak berjasi kula pakon hai jino tak tempu mo urang yang gamate kon tak mendoa tapi dosa tak kirim sabe. Komanganlah newabah Tuhan harta warisan tinggal dalam dunia ane bahati harta lan kebah tak bagi bagah beta mepakai gesisa sabi lon dalam jerat telah loncat lon kebaharatan